sekudutshulwe kwabulawa elinye ilungu futhi le-MK eGoli. Kusocongwe kwabulawa uThulani Gatsheni oyilungu lomkhonto wesizwe eGoli. uThulani bekhulumela i-Youth Student Movement eGoli. Asikaziwa-ke isizathu sokubulawa kwakhe. Amaphoyisa aseqalile-ke uphenyo. Zindaba-ke lezi ey'thinta abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana njengoba-ke kukwavela futhi ezinye-ke zezigameko la khona kudutshulwe kwabulawa-ke ilungu le-MK noma-ke la kuvele khona iy'ndaba-ke ezokuthi izolo kudutshulwe kwabulawa elinye-ke ilungu le-MK uMxolisi Zungu-ke wey'ngane zakuthi KwaZulu-Natal. Kubulawa-ke hamba ngezinyawo phambi kankosikazi wakhe eduze-ke kwasemzini wakhe. Kuthiwa-ke isigebengu semzumile samdubula ngemuva esiphundu waphelela khona endaweni. Qede-ke samthathela nesibhamu sakhe. Imbangela-ke ibingakaziwa. Amaphoyisa-ke aseyiqalile-ke uphenyo. Kuthanda ukuthi kubuhlungu kakhulu-ke wey'ngane zakwethu ukubulawa-ke kwabafowethu-ke kabuhlungu kangaka. Kuthanda ukuthi-ke kunyandise ugazi. Ngiyafisa ukuthi ngithole uvo lwakho lapha emakhaya ukuthi wena ucabangani ngalolu daba. Sihlangane lapha kwi-comment section.